no oye wodan ne na akoye afu ene na wo ma me nsa mo oye onwa de da bi ai mame wutie ohinini anya onwa de yo home so e kanisa ya duru point mu obremu e mame home kakra ma afra koma wo si wonu wadanfo bi kodi nkomo san se me kuna awo umiensa akoye afu bukoye afu bogoso okay be ma ni free mamponte e wa no free na so free abrim na o ma me be wale wo abrim ho no ntina ni ma me ni wo mu kwa asore ntina ni kunu se o ni ban so o pe oba ne na na o ma da dansa na wishia na o ma sen miensa ana wishia na da no ama na anya ho ade wutie ohinini no so be ye me ho ade ba anye wanye na ko fa oba fofo no ayo no ho ade onu kra wo ja no ye wo wasa ho no ko fa no na o ja no nti ye wo ho no ma afo na me na ye no so ma me ngo fa mo aduane eni nti ngo fa mo aduane edia na o de sika e pam me ene me ma o mbeku ye o ye ja rastafari ma me o bonu mu wi wutie ohinini me di enti na fu a na yo nsa no no ono mo nsa wo boro pa edi enti na ya wo pam wo do ho kam no mfa me ho kam no o se oba no be ma oba na akofa afumu aduane no na akoton ma me boko de we okay biare ya okay ma na one na che me de o ma me mfa sa tamna ma wo mbamba ya be 5 months abawa otoso sei onne etoso ne maso mienu enso ni nyina mu he kwa ye de sekan sanwi awo ma wo fa wo san akofi mu san ne wo da wo ba ko kan ho mo to hodi o de no o ja kakranti na menum se atiatum atiakotum wutie mame na menum se onyam sabi so we ama mahunu ne ene ma bi me nwanwo o e ma yo problem o e ma go problem connection do minima de koro ade ni ye kum wo ho ya twese kai wo ho osimsi ho wo be fim osimsi ho enkwala o empenifo o mu nyina mistake ye baako sa mistake na ebi ene be yi dache ebe yi mame enti na aye dai adaworo ma enti no one me ko atweme so sekai na mba otoso mienu ono papa fra asante mampon okay papa ka baby no one me ko no be pata o se da jaina wo na oye be ma o se menya bia udi agro me sika mbe twetwa no ja me na o de sika ne san kwala no na kwala ne die mka na okura bia se kwaka kire efiwura no wo fa ase no wase we de bia wo ye nti o ya minchini ntum na ma prosifo be fa no prosifo be fa no na edu kuro bi so na omubo no ano committee for nse omunya no na omuja no ma wo so wase me ase bombo crat case bi sei asa akoti akotomu wutie na ju opa na ode bombo crat cases abakoto ujina da kamu na bi ye serious ena o mobro no sade enti ne yebo no wa wi ade sikai no a otwen no de bia otwen no so omotia na kakada ena omuja no ena omuka me se nsisa me ne mamra na adwumboni abani tirim amesisa me ne mabaye ebe kuma ba manya be nfie eduminu onsi hanom da ne ba keto carbon no me friend wa ma okosu nkoto bobo obi bani me friend no one ne yele kura didi matem wo ba 12 years ni wa ko hoda wutie ohinini adas me ko kura me nkoto no wo kwa na okoi ne ma me ho no na me nim na ba bia ote na ngasa de me nim ho no wunim ba bia wuku ne te na nkura ne wai ngola ne wo me ho no tu ba on frɛ wo da on frɛ me da me na yala me frɛ no me frɛ na odidi matem mami wasemu di asa ati atomu ama ubi sei SOMPA hasemu be ma woni na yefuo no wa ama wafuo no na de no watena 12 years afi na abeka wutie ohinini adazwa
ne me ma me kura ka se minya no de on pe mansu bi am se da bi me ka se mija ya me ntimi enhwe nkwala no wo so woni ahode bi a wo de be boa wo mu no wo sen 10 years na ma mi se jai na no wo si je obehwe ko hwe on hwe me na ba wo ye de adwuma pae na me hwane wanya mpena ta cho da bi tutu afies na ba obi enkanwe me se de me na sitie na me na mkura mpokwa na asede me dwen no me na mka akwa mpokwa na atwem sa ade car boss aben no wonte ade ate afepo na wajwe me kwa bema simpe bebre me se me mpene se de bema ne se ya ko biti ade ne ma ko yie ma ya utete kasa bi wo wasum utete voice na fe osu nam ka akwa mkura na ate akotomu na ne se sa atam na oja me foforo no na nka broken heart ya chi broken heart chi oh man na broken heart adwendwen na ya na chi sa udwin se de agya ma wo so wo no wa fi no conjunction marriage je se ba wo ba ye no de ne ya oh man mpese afo no oton ye wa mankwala ne bi nti mepese wo hwe ne ma no wo ko eso ye bombo krate papa wutie ohini munya na mo frɛ no e mo frɛ kwaku fokuo no emfa no ma yen ma me ho me wai na wasɛm no esu etu a wosen abusua kanisa na ekro no ode wagu asew no adudada bo modern se wo do hu begyim na abanum bie sesisi ya de bra mu ha wo de obeka ye nyina ye no korɛ eye dudada ba bi eto no bia unsa beka bi wo de pusu ahoma no 0247 887436 and 0202990943 na eneno emo enkomo GN life ye kan say ya no wati awujim o say obada achinti every life matters 30 cedis busumi bia faize chiri ba ma obana hu chirem ya obano ama frɛ won mo 0503 740990 yenye aja fokuyo ye katachie wahene ba mo na fokuya ba la isu de na bibia be kom amaye hello na fokuyo hello what is your ba ma hai yemo miura na ho te say na me adom na so e me ho ye dodo ajada de achi ajuada ide de asedama no yo mami bi e frɛ no ya afra koma me pa cho na afokuyo wuni no ya afra koma wo so no e wale wo memu mi ensa me pa cho wuni no me pa cho ya afra koma wuni fa wo ba bi a oni wo me ensa wo firi kanya ase abrem no kre yo nana me da se na wo se montamo titi en fi hia du mienu ni akwada na wo sa no kra wo 10 years bibia ma afuo no so waton wa ama no wada woro ma no kra bi wom ipacho atuma o kan de nya no kra sa na pacho ya wo ma ne nkwada menene wo ma de menene wo ma tie wutie ohini ni ada menene wo ma yo menene kutankwala miensa mo na de nam so ma awanja e ba no kokobo obi dua maami otimani mu yi okobo obi dua na mpacho me de ni dia me nim ne ya afla na me nim se efra na ya sa fra kuma na na etwa so efra na fra no okay ai me pacho point of correction na fokuo oba no wo ye ne ho ade me pacho da bi ko mo abusia de na manya ne ho ade yo na wo se ye de na montam no teye no e ko ba ya entam teye ne se okobo obi bia e me ho ba asem e wo kro no am wo so no baby ane e wona ye man e nam so kra ma nipa no kra gu hey wakum nipa e bia bo no kra nam so ma nipa na gu ama no kire e ka me bo ye ne nya agro wutie ohini nyina e bebo amanye wa ntia bi
Emma ja Berman ye ko hwehwe mu no na mo si Berman di fo. Enu nti no Emma ho kanu a me boy nyina no me ne Berman na bushia fo na boss aka no. So no. Na dey. Free hon mo no na free hon na me kan say nkwala na e woni nchen no na me kohwe wo mu a omo mra me nchen kura mpo no omo mra me nchen nkwala no mra me nchen kura mpo no o priso se nkwala no beba me pa cho e die na si ya wo bodua no wada woro ma ye ma duabo ni ba ni se if I cho me na ti dem na sika bi yiraye aha sika bi na yiraye na mbisa anza wa first kana na no zi dey enyo ne first kana me pa cho sika no na ya he Pacho a chentino scando don mi ura fika kra. Asa dia asem ikwa akire wa yale electric sesi a borusu ada wodoma. Yo. Aha. Was it mama ne sesi kan ye say. Afrasa na 300 30 cedi. 30 cedis. Ai. Ah okay and I 30 cedis. Ana mi bisa no senior on the first cano. So actually you share ya no next cano ko share on one say we pass off our this chemu share bag. Hey, atia to move. On can correct. Sure. Ya share ya no akosha to ma ko share the back of mo asha on one bag. Aha. Utie ohini adas. Ana you from cano na eja me dey ma dey say cano say ayira. Nyamia ya aduma me yeguna asemo ho asem bia ni ho ni de me kema se me mpento kwa bia we na ye fiewura baba ye na me bona mane ni ye fiewura na mu no ono ntia ponti no ma bia ye wo no ne ba ho no ne ba na oba ho no na me bona mane sa asem se na si no na boy ne ba ho no ba bibisa wo a wo boy nya abutre na ho bi ga na tem na brema no boy ne so na sabe na wa chakakra na ono so nya abutre no udidi watem enu ma ne taso udidi watem ma ne taso wo de men kan ti asa ana jawo so friends you na odi bond agyo nti Duabo na chi wawu Duabo na chi no ana ye ko di asem no ye ko di asem na chese bema na so ma Duabo no ba ni odi fo enu wawu ye ano eja wawu ye wawu awade eja ya ba ayo na afọ ko ye me ni ti Duabo so tie Duabo na chi no ana ye ba ye ana ye di ho sem no e ko abusuafo ho no ono na abusuafo ne me so abusuafo ye kokotena ase ti se bibi ni a ye nya bibia manen kan ye santran en ye hwe nkwala no e koka ya oba na abusuafo je se ye nya dia o mbe priso am o bana ware bio nana for ku da be no wada woro man ka obeba ne yatena se because mami nsem a wo bro so ne doso mi pachao sesi a ba bia me wonu mi wo atiri pa yes kasem wo kuro be so wo alibo no ha anti ya bia pero de fe ma wa wo ma okay mi na lo fe dia me ba producer ene won kasa na ye nhwe lole fe no ne ye mpe lole fe ma na bra ne ye no ne maami nyina entrance ne ye hwe fo ni ho asem ne ye nka wai maami mpacho afuo no die okay we dia mate wo dia ni producer kasa why mate yo na so e de na akobodua madam mpacho wo eh mo pedi abobo madam na me kan se me mo kwa no mo nsa mo kwa na me wo ho no mo ba ye de mini ho de echi mo se mafa mo 300 ta ti na se obodua kum ni panti uti wa kum ni panti madam me na di me ho nse yo twa so se me na mafa ya afra nya botere na ukun no obeba